Dem macinain. Ngucak abu tak tak dik datang ya tos dan tos. Buka cici. Tidak Demak. mak. Yang terengaren. Kaki demak. Antara bubu dan tos cinain ya tak dik datang. Hmm. Mak ngare aja ring lama-lama itu. Tadi wak sampai ke tuan dua ada saya ngareakin entah ngarek TV siapa Cok ngubu sapi kaki kak. Ada leso. imung tak ngubu sape apa saya kan kakek benar itu Bong. Kok tuh ngubu sapi kak sing ngaken. Yang imung kota. abe-aben dia Kok tak laku kak. Yang benar ngakan nyaman. lah iya ada ku apa kakek Bisnis engkau kak. Luar. Dereng tamu ring dina. Dek cina ente api itu. itu nang kok mang kedengare na dia Oh iya kak. itu nah Mak pak kepaan kak Hamid. Maya rasanya lain. Bah, minta tahil kakek, mi budi dina. Abah, siapa mati kus? Abah, kakek mi tak tahu cik orang yang tetanggaan kakek. Tang kesekemah. Siapa dia? Aruh, tirawi do sama mate moro kakek ro. Mi pas tak tahu ke tirawi kakek, cik tetanggaan pas tak tahu. Jeng kok tak tahu, kok tak pernah Roma aja sepeh. Ada kok tak pernah Roma. Semenjak ada embuk ro. Tambah ke lu ya? Enjang kok tambah, mulian kok. Ya tak ada petok reh. Wes lah, orang ngetong bagi akang kok ya. Lala sambil mulai tulis. Waalaikumsalam. Aja lende emak bae kaki cong. Engkau ya dari luar tak sama pak kurang sekali Roma. Ya ama ini to kuri dejer ya. Cok mangkan. Kena ada embuk pas Roma tek sepen. Kok agak bayi Roma nih cong. Keburu geri pepernar. Malah kaki tak ajalenan melolo. Pakai ajalan melolo. Tak aja ke Roman. Ya cek sepe dina ada orang pak. Kok masuk ke kamar? Badan kan tetap nyaman kaki, kris. Cong, lu ya melihat obat cong? Pet apa pak? Pet tanah ya? Petana, paten neng kok biga kaki cong? Tolak angin lo cong. Ya tuku berde. Aduh. Bah, apa pak? Mata basah ada iya. Tahu jong. Oh berjong. Apila tak ada pak kontan meleng. Aduh, mak kita berjong. Jangan kau saya satu sebelah jong ya tak nyaman betul. Gimana udah ke puskesmas boy pak sambil ke suntik mayu? Aduh, kok takut jarum jong. Mata pak jarum mayu. Mayu. Tin jika aja mayu. Kan pemerintah bahasa ke mayu. 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 Lu jaket kan lagi jong.
Kalau diajarkan jatuh ke tunggu. Rokok kayak gitu. Rokok, oh orang sakit rokok, kamu makan. Nah, Jong. Nah, ayo. Aduh. Demet ya. Bapak tak lemberes. Cora ada keluar sekali. Lu internal. Kok benih dukun di Jong? Yang jatuh apa? Minta berokan dari ruah. Pola anu teh. Iya, iki ngalakin. Aduh. Langkong. Pak, iya ayo Pak. Dia remah. Pak kata jangan salah Pak. Ini pasti remah ya Pak. Hari kok kata tak beres kok aja. Tak bersedia remah Pak. Hari kok penyakit aja. Oleh noreng kok Jong. Boleh orang dek remah. Kok sabar aja. Ketemu di Kak Hamid aja. Kok kepak tengah aja. Kemarin diri yang kok tak nyaman kok Jong. Oleh orang dek remah ya Pak. Munda ya tiap itu yang terlebih kok. Tata. Mak pas semer itu sedina. Allah Jong. Engkau berirabat ke lu Jong. Engkau tak kuat man Jong. Iya Pak. Duh. Anu sampai eno kemarin ayam kok ki keluar dulu sekejap Pak. Kita parah. Bapak di Jong, anjing sakit Bapak. Kok di dalam teh niko ya? Iya di kok iki. Iya, wala masuk. Sakit apa kaki sih? Oh kaki Kak. Tahu Kak. Tak terus tak ngucap kok ketang peten nih Kak. Oleh berapa hari saya sakit lah. Oleh 2 hari lah Kak. Abang. Reng du malam naro ki ketemu bingko ri kaki. Engko semangka ngare. Kun mulai napu buro Kak. Wah peten tak nyaman wah terus jen sareng kok ya katanya kulir. Ini tertulis apa sih? Yang kok kita ngare Pak, sampai kita yang ngare akhir Pak. Selari goreng kapi, kedua kapi, ya? Di selangkung. Iya. Selangkung. Sporan ya? Iya Kak. Aduh. Di dimeng kaki. Di Roma Kus. Ya rokok nih mana rokok. Tak rokok kok Kus. Arang kaki cek belas itu. Tahu bapak ro kering tak lemberes Kus. Kering dia lemah. Tahu encan olen oreng itu.
Itu Pak Ji Hamid Ji. Pacan bapak Ji. Pas sakit kelakuan. Polaking Ji Hamid kan di tua Gus. Dan sampai ke Pak Ji Hamid. Dan bapak Ji. Gus tak langsung ngocang. Kok mungkin Ji Hamid andik tua paten apa Gus le tak semresem dina. Yo engko sik andik tuangku. Tak tau kiyah kok. Munde iwa arek bode Romar. Lepas entren. Abu wak cari bro. Aduh terlampas. Bah, apa mak tulo kak berkabak telabak kake? Salah ada nun gelonun noh. Bapak naro mati ro punya orang naro. Ongko sinar kakek dulu tak sandelan reh. Abah, engku ni lo. Iya. Ayo kus naro kus. Ayo, pas perlu tinggal rokok. Popeng makan tetaknya manoreng bahara senan kok kapi. Tak. Ngare apa? Ada bapak bimbo tambah sepi Roma. Igres semon oleh topeton deh. Kengkok ki pakun belis, mon tak oleh malis ke Ji Hamid tuh. Apa cong? Tang bapak mate. Keng olen kaki Ji. Encan siapa cong? Marah aja boy ke boy fenta. Banyak orang ngocak. Jok kaki janji tu Ji. Oh, berarti kaki medin fentan orang ongku ya. Jok banyak bentar kaki Ji.